Postoji trenutak kada kaže dobro sam, a telo kaže nisi. Glava može da potisne, ali telo pamti. Kada dugo ćutiš o onome što te boli, telo počne da priča kroz umor, napetost u vratu, stomaku i nesanicu. Lupanje srca, bolove bez jasnog razloga. To nisu slabosti, to su poruke. Telo ne traži savršenstvo, traži istinu. Često nosimo u sebi neizrečenu tugu, potisnut bes, strah da ne razočaramo druge, potrebu da stalno budemo jaki i onda telo preuzme megafon. Psihoterapija ne uči telo da ćuti, uči nas da ga slušamo, jer kad počneš da izgovaraš ono što si dugo skrivala, telu više ne treba da viče. Ako osjećaš da te tvoje telo zove, to nije problem, to je poziv na susret sa sobom.